Atansiyo arayikaraga kono Poiramizi numero 30 yitwa Mustafa Zeko. Mustafa batera kona itewe neza cyane na Mohamed Yakhshe. Conga amakona neza cyane ariko kurangare bukomeye cyane mu defense y'itapera no gukora umupira. Uyu muvandimwe numero 30 yitwa Mustafa Zeko. Umupira awuteka mu rushundura. Poiramizi kimwe ikipe ya Perubuza. Ikipe ya Perubuza